turondera Imana turondera uhoraho gushoboka. Abantu ariko ndavuga mu ishengero, ndavuga abagabo, ndavuga abagore, ndavuga abigeme, ndavuga abasore, abakozi b'Imana twese turi ngaha. Bivuze ngo nimurondere uhoraho bigishobora kugira gute habona kabiri hatavuga ngo abona nimumwaze akiri hafi indwi umunyabyaha umunyabyaha nareka inzira yiwe ugabikanya areka ibyiyumviro byiwe agaze kuhoraho nawe aramubwira ikigongwe igabura ku mana yacu kuko ikunda guharira kuko ibyiyumviro byanjye atari ibyiyumviro by'abandi inzira zanjye atarizo inzira kandi inzira zanjye atari inzira zanjye niko uhoraho avuze. Mbega nk'uko ijuru riri kure hejuru y'isi niko inzira zanjye ziri kure y'inzira zanyu n'ibyiyumviro byanjye biri kure y'ibyiyumviro byanyu. Ngabo rusaye ku ijambo rivuga ngo kurondera Imana, kugira umwete, bigishoboka, kubera ukivuga, kubera ukigendagenda, kubera ukitujyamo ukavyuka, kubera ubwenge bikora neza, kubera kurondera Imana bigishoboka muri igihe cyawe. Hari igihe mu bana nakutsa akaririmbo kagezweho karirimba kavuga ngo bazofata telefone na televiziyo zizokora, yewe bazomurika mu bihugu no hagati mu bihugu barondera ishengero ntibazoribona. Ico kintu telefone zagaga zari jewe nakutse 18 na kabiri sibyo, jewe nafata telefone mbona naragaze imyaka 15 nta telefone mbona sibyo, sigano no mfande gisero zarabonetse rero n'abatanga mwabonye muzee arashira no baba kubera bari hariya kurunde akabiki ko wanyu nakuza yateze ateze gakomeye siko bavuze cyuko biri ubu rero hatigeze ngo zikurashika naka akadakora bigashikira akadikora yawe n'abantu bari muri Amerika. Urabona bari muri Amerika ndaruko gusada akatubiriza eba akabaganira kubuhinga bwa none hari ibintu bigezweho naho ubona bya ino bakora tuzimbere tukoresha hari ibintu byinshi rwose byinshi twatiriba turaba bazofata telefone na televiziyo zizokora, yewe bazomurika mu kirere no hagati mu gihugu barondera ishengero ntibazoribona. Reka babwire umuruha uyu munsi uzoterwa uyu munsi uzoterwa ndiko rero bivuga ibintu ngo ni ibintu murati bategetse sibari bari kuratera Go to the
kizogishoboka isenzo yagiye hazoba agahinda hazoba amarira ateye ubwoba aho ubundi musozo twaririmba mu ngagara yitwa Jive yapfuye maze muri California mwari mu ngambo mu mabanga umugabo wumvise ngo pastor wa mbere yarutse urumva tugomba gutumba n'inyama isirone ngaho uyu munsi bararyamye mw'ijoro yo muri iyi mwaka kandi umugabo rero yari hano kuri yari umugabo yatubwariye ko yaranywa akayeri kamwe gusa akayeri kamwe murumva none kamwe ikibazo kamwe hanyuma rero hababone bano bari kamwe hababone kwa kamwe gusa ababo kamwe yabaye kamwe gusa kamwe mumva kamwe ko bese bamutuye naho barabaruka barera kubwira barandura iki hama rero uburozi buhari rero nizo pangara ubuzima bw'abagabo ndabingiye bapapa ufise abagabo n'abaziye rero muce twamusegera abagabo ubundi ngiye amari bana bari fise ndari ko kwavuze bintu mbwira bapapa ariko abana benshi hari nacu ariko muce kuvuga bamama ibarira rubi musenge cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kandi ngenda kigera isigera satani afite bakuramo kugira ngo abone benshi aguce benshi tukura bose n'abandi bose bari hari benshi bavuga ngo nta ngurane nta ntambara irimo nabone bagiye gutura bamari hari ngoge musatira aho cyo kwakoze karikotsi musatira aho uragenda kuri botike agashira ibintu 30 cyangwa 50 ibyo bishaka botike haba rero kumugoroba hajya kumugoroba akagenda kugasha koshi ariko usenge ufite agashakoshi rero akagenda agashyira botike akatangereza aho ukunda botike wowe ukunda botike abazi icyo akabari akacakana ngo ne cyane bitanu sikero akacakana yashakoshi akatangiye rero rero bitwaye hari no tujye kurakora amasika kugira ahise kugira rero usengero Haleluya. Amen. Atubarikisika. Satani kuchaja alikuwa akora ubwo bose sitari cyose bishoboka kugira ngo rero batubabitwe arabikugira gute yoba kuyobonyaka yobatwara. Reka bakoreshe iyo ngima. Reka babiri. Mwebwe mukamurasaba, mukamwisaba, satani mukamwisaba. Wanda kibi alikuwa alikuwa kunyisha.
uzokubitwa ugomba kukiyamba. N'abandi kandi mwaze gukizwa mugabo biraza mu rusengero tukatangira amatanzi mukareba mukareba mukaririmba bazoba inyama bazoba kubita muzogira amagomba. Arambarira ati icyanguyeyo akwikuma abasenzi baragiye baravuga bacanye kuba batsero umuntu rero bari yakumbe n'ikiruma baramusengera n'umuti mwinshi yagiye kwikangura abona ngo apfuye hariya babona bigarutse usanga bariko baramusengera Imana iramutabara. Ntababwiye ngo mukobwa rero ubwire umwete wo gusenga cyane kubera ko Satani n'ubundi agufitiye isi. Ubwenge ababwiye babiri n'abasenzi n'abantu kwishima n'Imana iyo bamenya cyane gutanga ifu wese atagufitiye n'imisi agufitiye kuko mbwira bari tugasoma kuja mu icyo aho mu cyo uvuga barahazi ubwiza umunyenga umunezero icyubahiro cy'ibintu warabize rero bakora kugira ngo wewe cyane byose ndoje ariko ndagusaba ndabifuriza ubwane ukakora n'abakayobora nziza uwaresha uzoga kwa ngo nerari tugendo bisende ibitsibo kitoko kwabayise. Haleluya, haleluya. Ndabifuriza ibintu ndabifuriza kugenda n'abantu benshi bakabo umuheze ibone zitaha umuheze uzatugende gukora icyo bitwaye jewe cyoze gusa icyoze n'ikiba gusa ukuri kose Imana yabaye kuvuga nakubuze kandi ahantu hose nakirasiye kugira ngo kije ku ruhande cyangwa kugira ngo mvuge ngo batabarire ukuri kose nakubuze urihana cyangwa ushakureke icyoze n'ikiwe abavuze mu gihe bazoba kutiganya sumwe biya cyane sumwe ijambo ry'Imana nimurondere uhoraho n'igishobora kwamagana. Yesu ashimwe. Nimurondere iki n'igishobora kwamagana. Ariko igihe tudashobora kubona sivyo ariko igihe sivyo utasusaye mubise mutamira kuri kuyange naje kumva kera nakumva kuyange narahatire kubutumwa n'undi musozi bakoreye Imana muri wewe niwe umukozi w'Imana kandi abakozi b'Imana kuvuga ubutumwa bw'akarere barakoze wakoreye Yesu cyane akabatana n'urohereye batana uragarukira hose ubutumwa baravuga baramuka Imana yacu ndayikunda cyane. Urabona ngo bakwiye iyo myaka bisize uragitanga cyane ndogera cyane tutuye ndokora kandi acakumbe gashiko cy'Abatolika kivuga ngo Abatolika kivuga ngo murabona ibitabo byo gutratera tukubona afise ibitabo biri kugera ko haje ibitabo n'abacane n'indi tubitabo cyane kivuga ngo imyaka 70 ngo ni muyemere kuba kutagira kwinga cyane n'umunani ngo mugabo mu myaka 70 winyuma yaho ngo ni gusoba baje ngo ni hogusa uyetse cyangwa umaze kubona nyuma ya 70 usaba bayibazi usaba bakigenda usaba bagira kungoni abantu bakijyanye ariko wewe ubona cyane. Haleluya, Yesu ashimwe. Ugayo shimya ubagese n'abafuka ubona ko ari tokubera ko kumye kugira urabibaka urabona muso dateko ibindi abandi bari mu nzu yafise utwana aho cyane yakeje kugereza umwe mugabo bwa urabona ko ngakoro unyuma yagusa esera akiri gukora abantu usanga bari mu nzu barenze bamerera tushimire bane barabakoye bara neza basaza bameze neza bakomeye. Haleluya, haleluya. Ibyaha rero biramara iminsi yo kubaho kw'abantu b'Imana. Turondera Imana, turondera uhoraho bishoboka. Abantu bariko ndavuga mu ishengero, ndavuga abagabo, ndavuga abagore, ndavuga abigeme, ndavuga abasore, bazi Imana twese turi ngaha.
Bibiri ivuze ngo nimurondere Uhoraho bigishoboka kugira ngo pe habona kabiri atavuga ngo abona nimumwamaze akiri hafi. Ibi umunyabyaha rero umunyabyaha nareka inzira yiwe ugabikanya areka ibyiyumviro byiwe akaza kuhoraho n'abamugirira ikigongwe bw'abakobwa yacu kuko ikunda guharira kuko ibyiyumviro byanjye atari ibyiyumviro byaranduka inzira zawe ariko inzira kandi inzira zawe ariko inzira zanjye ni guhoraho akuze mbere kuko ijuru riri kure hejuru y'isi niko inzira zanjye ziri kure y'inzira zayo n'ibyiyumviro byanjye biri kure y'ibyiyumviro byayo. Ugomba rusange ijambo rivuga ngo kurondera Imana kugira umwete bigishoboka kubera ukivuga kubera ukigendagenda kubera ukitujyamo ukabyuka kubera ubwenge ikora neza kubera kurondera Imana bigishoboka mu gihe cyawe.